بریارا وکشاندنا سربازên Amerîkayê ji Sûriyê ji aliyê Donald Trump ve wiha li aktorên siyasî yê navçeyê kir ku careke din siyaseta xwe di ber çav re derbas bikin û di enîşkeke din re li rewşê binêrin. Tirkiye operasyona ser Minbic paş xist ku çend roj bû gefa destpêkirînê dixwar. Lê gefên wê her berdewam in. Bakın şu anda samimi olan Arabı, Kürt'ü, Türkmen'i hepsi تماشا بکن نه عرب کرد و ترکمان راست ین سوریه دبیجن بلا ترکیه وره چما جبر باوریا وان به ترکیه هیا لجرابلس و عفرینه و شنگاله افیک قومی ده قناغا دهاتو دجی اگر همان تج دوباره ببه ام خوش پنگاوین پیویس نادن پاش لید پیوندیا میا تلفونی ده بریس ترامپ گود نافچه جدای شپاقش دکن ویا مپاقش کرو بردام جدی بین مگود هون تنی هفکاریا میا لوجستیکی بکن مچوا لجرابلس 3000 داعش کشتن به همان آوایی خودی ارتش آزاد سوریه و لشکرین خونه کو کشیانا جنافبرنا گروپین تروریستین وکه پکه یپگی و پیده هیا هرچی قاس وکشینا Amerîkayê ji navçeyê yek ji daxwazên Tirkiye bû û çend caran jî Erdogan amaje bi temambûna erkê Amerîkayê li Sûriyê dabû lê li gor agahiyên çend berpirsên Amerîka û Tirkiye dema di peywendiya telefonî de Trump behsa vekişîna artêşa welatê xwe kiriye Erdogan hişyarî da yew gotiye hêza pêwîst a Tirkiye li ser sînor nîne ku wê valahiya mezin li Bakur û Rojhilatê Sûriyê tije bike. هر وها وزیر دروی ترکیه مولود چاویش اغلوجی لسر نخشیا هف بش آنا ورا انقره واشنطن راوستیا و داخوازا هف آهنگی ج امریکای کر.